Prvo čestitam u ime slušatelja Radio Imotskog na pobjedi, a odmah pitanje kako komentirate vrlo loš uspjeh vaš u Imotskom, samo 8% u Imotskoj krajini? To je demokracija. Očito je Imotska krajina prepoznala drugog kandidata kao ono koji bolje udovoljava kriterijima za izbor predsjednika. Ja s tim nemam problema. Meni je važan naravno i ukupan rezultat, a kad dođemo u Imotski bolje se upoznam s ljudima, mislim da će biti bolje drugi put. Evo, danas je upravo probijen tunel kroz Biokovo, koji povezuje vašu Bašku Vodu i Imotsku krajinu. I ima naznaka da nema novaca za završetak toga tunela. Vaš stav u tome i hoćete li podržati tu inicijativu da se taj tunel kad je već probijen, da se završi do kraja? Inače u Baškoj Vodi nisu svi sretni s tim tunelom, ne zato što bi neko priječio da se brže spoji Imotska krajina sa obalom, nego zato što mnogi misle da je time narušen park prirode Biokovo. Ja se nadam da će se ipak sanirati taj utjecaj ekološke posljedice toga i da će one prometne prednosti imati prioritet pred ovim mogućim problemima. Tamo znamo imamo onaj kamenolom koji nije baš idealna stvar i tako. Naravno da ono što je započeto treba i dovršiti. I ja se nadam da će taj tunel biti dovršen i nadam se da će biti dovoljno novaca da se investira u ekološku komponentu tog tunela. Evo, za kraj želimo da posjetite Imotski. Nažalost, predsjednik Mesić svih 10 godina mandata niti jedno nije bio u Imotskom. Kad smo ga pitali zašto, nije ga niko zvao. Ja se nadam da ćete vi doći pa taman, ako vas i ne pozvali. Tako. Mare da budete gost Radio Imotskog. Evo vi lijepo pozovite, ja ću svakako doći. Hvala puno. Hvala vama.